is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. Amen. The third day in the ongoing global crusade. Le I will thank God for what He is doing in our time. Mia da All over the world, in all the nations, daunting challenges are facing nations. Human strategies, nane keme as well dwani as kama human wo wisdom, amegbeto wo amegbeto pe nunya o dafu divine intervention mau nami donchi mau appears to pe be sondede the only way out. la e wo dole That is afisi why afi we are eyata here at this time again mie gava to pray tepesia be mie adogba juko and we want to katata rise up on our feet now meje na chitere wa to foji call upon the world eye na ayo that Yehowa ponko be has solution be to the challenges donchi facing ne sumiasi all our nations. le Let us pray. adikasi ke Our fogoro God and our hi Father, akataji nyadogbera we thank you so nyato very miamao much miedakpe no for bringing alegbegbe us be into your presence at ne this time. promiva tepesi We thank you, alekuome Lord, for the privilege miedakpe no de of calling monpopo upon you, be knowing that when Nyele we call unkoyom. upon you, you have promised eye ne and ola mighty things na denu that we have gankako not known. afiami Lord, musikomi this mianyao is exactly apeto what ya as to pray unto you. miele no te our kpo chogbo eye even at miele this time. gbedom da de miawe Lord, we juko pray ta you do it na for us jesio and take all the mie glory dogbera in bena Jesus' wenami name. eye to na nye Amen. kafu le Yesu bon come Now, amson na we have eyi some visia prayer ola requests to present to mi God acho concerning our nation. mi ape gbero ata nyo do mo Remember, bon kume you are kure mi praying ape for your juko nation. I'm praying for ota my nation. abuto gbara de o juko ta ma do gbara ji kwata eye ma do mi ado gbe mi akata mi You ape are juko ta expecting and you are preparing Eye. yourself to receive a your trado own kioro blessing lo as juko promised ame bena by the Lord. na ahongbodo As we sangbodo look at the sike ministry of apeto Jesus Christ, dongbe na o ne mi ekpo Yesu see Kristo be subo In doala John chapter 8, mi akpole from verse Johannes 30 pa to gbanle 32, tani that when Jesus Christ preached, ta when he blaton spoke the word, mela many esibeke believed. Yesu le monya That's in gromla verse 30. amegedo And hwaji this se is what we are Eye le asking the Lord pupui. to do at this time. blaton eye nu To sia nu do in sike all our global crusades. wo bia And Yehowa la when ma the servant wene of God, eye le juto ko our own monya Father kakasi Lord, amela the ne one nyato le God gbogbo has mela given the Be vision of apetwa gospel ne globalization. juto ko When monya he kaka speaks the word, pentegan ne many were turned unto the wole Lord. monya So grola now, number one, amegede o we're ne troba asking the petola Lord to gbo increase eyata mia bia the benare thirst and hunger for God's word ne among cho the hidden, among the apetwa sinners. ne So that cho when the word goes forth, jimetotro be they chiko will wa turn medo unto the Lord nuvo in lao repentance juko for do me salvation. bena Let us pray. pe jime juko pe jime bena wa atro le wo pe jiome eyata mina mie a In Jesus' name da we pe na peto le pray. Yesu abe ko be mie do gbera le Amen. amen Also we are praying azo that yele among gbedora be professing believers, le those who are already having salvation, amosi there will ko be increased thirst and hunger tro le wo pe for jime God's la word. bena no That jire they ji will all bena desire, we will all desire ji the nyene no wo sincere me be milk of the wa word mo pe nya to pe grow chiko thereby. wa no Let us wo pray. wum esiai no ojole tepesi In amegbe Jesus' mi do gbera le name Yesu we be ko be mi do pray. gbera dale Amen. amen Also we are praying eye mi le that gbedon da be in all the nations, le ju ko kata me la as the word goes forth, esi be ke mo nya all the le global ji imla crusades, le ju to mo nya kaka gansi the amia light that is going forth, kekeli this light will not grow dim. sike
le dodom la kekelia mega do vitina mo amone kpo kekelia eye kekelia ne gere mo pe jime bena wa pe agbenono la ne so ple kekeli fe agbe walking in the world the light amosiko nye apeto subo la ola eye o le don lo wo le hiame la kekelia ne kle le wo me ne kle le klebera ne ole mo nya gbrom la mo nya wa pe mo nya gbogbron la wa no nu se le Yesu be ko be mi do gbera le amen. Also we are praying eye mi ga le gbedoraji be there be thirst and hunger for righteousness. Be righteousness exalts a nation. Be chikone that we truly jojo nyenye la edu ajuko deji desirous to continue in the word of God. Amesiko la petola mela no apetola me live by it. Bena mo fenya this word of God neno oklom eye enyala ne wa womi apeto pe subola o pe nusrola o bena wai de to le mo nyame wa a chile mo fe nyame bena enyala watem aide joko mamle ogbo minami adogbera olanye kekeli manye kekeli eya ta dogbere doki ota eye na dogbera hoseto bubu ota eye ma ana do nchi na nye gbododora o Yesu aben come bi dogbera le amen. Finally, I want to make a declaration. I want to make a decree, a pronouncement that in all the nations, in your nation, Togo Nigbanji, le Togo Nigbanji la, esimeke mo nya le jim la, nya kupla enyala, nya jesi nya tefela nya tefela, awo mi abrode vieux, eye le gbegble pour me vide siare le juko kata dome le amesia fe agbeme abusan fe nu se popoda meji le juko le siare me le Togo Nigbanji la le isi amela afeto ne babusan nu be kao e amesia me wa zo abrode ville Yesu be kobe minami adogbera le Togo ta. In Jesus' Yesu name we pray. Amen. A global Minamu juto pomonya kaka gampe amen. Is done. Eveme. Again, you are all welcome. Serekakea miele mia miele wezo domna mi va juto pomonya kaka gansi amesikele ji imle Ibadan le Oyo State. The Lord eye meje mano kakare ji bena wo kofola wo plula ekplua ayo agbango bebenade ekplua de ayo agbango le Yesu ben come. Praise the Lord. Kakafu afeto. Praise the Lord. Kakafu na afeto. Just as he said, so it will be. Alesi kemie gblela nenema wa noema Jesus' name. Eye miafe agbao to make right now. Jole Yesu be ko nananyanya. We have some great men of God who come to join this crusade. Eye ole gome we have them seated up here, le gome bon plemi le juto pomonya kaka gansiame royalty. Le
bobo nyenye mea Reverend Dr. nya Mrs. yo Foluke Bose pastor Deola bubuto is representing Oluke President Buse Nigeria Oyola Baptist Convention. Enye You're welcome. Put your hands together. amegan tatona participer hame Thank ale you, Mama, Nigeria for keeping the date with us. God bless you. Reverend J.O. pastor Olimadegun, bubuto Soul Reverend Harvesters Evangelical Church. Welcome, onime sir. God jenku bless you, Papa, for coming. enye to this nyanui crusade. hame afe Pastor amegan M.O. le Ojo, Nigeria representing Bishop Pastor Oyelade, O. Christian Ojo, Church International. enye Welcome, sir, to the hame crusade. nɔƒe gã Reverend A. subɔsubɔ be hame nɔƒe gã le Nigeria be kplɔla overseer for OGN and is the chairman. Welcome, Papa, OGN in the name of Jesus enye Christ. ame gã Reverend eye Dr. Leka wo Babatunde nɔ asime na is the ɖoɖo general overseer and the founder le Nigeria of ƒe Jesus' subɔsubɔ ha gã It's always where the saints are nye gathered. do we zɔna miahã Welcome, le sir, Yesu be ŋkɔme in Jesus' name. That's the man of God who will be found where saints are gathered. Pastor Stephen Ola is from Pastor Life Sibi Alive Ola Church. You're enye welcome, sir, kekeli in Jesus' ƒe name. hame Pastor Emmanuel subɔsubɔ aɖe le Nigeria tsã nye pastor le afi ma Pastor Dr. Henry Ojo. pastor Dr. Henry Welcome, sir. Ojo miedo we God bless zɔna you o ma in ne yra o Jesus' le name. Yesu be ŋkɔme Reverend Idowu Ogedengbe. pastor bubutɔ Idu Ogedengbe That is the man enye whom the ŋutsu Lord aɖe God has used so much ke esi ke to Mawu help zã us be wòakpe and ɖe to mía link us ŋuti with the government from time to time for bena this crusade to wòakpe succeed. ɖe mía ŋuti le Reverend dzuwòmegãwo gbɔ be Idowu ɖoɖo is sia executive wòadze edzi assistant na to mí the state government eye of nye administration. Welcome, sir, dzuwòmegãwo in Jesus' ƒe name. nunɔ Reverend J.O. Erinle, be ame si ko kpɔna Covenant dzuwò of ƒe Peace nyawo International gbɔ Ministries. He is the general overseer. We greet you, Reverend. God bless you. Ye- In Jesus' do name, gbe na the o GS pastor bubutɔ appreciates all of you mawo ne yra and o wants you eye míetsɔ to bubu na mia know dometɔ ɖe that. sia ɖe Praise be the wòa Lord. eye be mi va teƒe sia be Praise the Lord. miasubɔ woakafu I aƒetɔ want to announce to you today azɔ that medze ma the to na tomorrow's we crusade will to na we take gbe an bena absolute fantastic turn because the governor of your state will míaƒe be attending tomorrow dzumemegã with his entourage. Put your hands together for Jesus Christ. dzumemegã la anɔ mía dome etsɔ Amen. eya ta midzra mia Make ɖokui sure you ɖo come early tomorrow miƒo asi kpe na so you can aƒetɔ find a place to sit. eye ame si ko la va Tomorrow we tsɔ la have woakpɔ double teƒe woanɔ anyi dose of etsɔ la blessings of God. How many míaxɔ doses do we have? yayra Double. akpa The eve first tso Mawu gbɔ dose will come in the morning. eye akpa gbãtɔa dose will be administered ave in me the morning etsɔ At ŋdzi exactly 7:30. le a.m. etsɔ ŋdzi lo míatɔ subɔsubɔa dzi etsɔ ŋdzi gãdre ame sia ame si ke la va teƒe sia na etsɔ be subɔsubɔ la ame si ko le gbɔgblɔ bena o yomate manɔ tele teƒe sia asubɔ Mawu la mi ɖe wòvɔ sia to le nyabe dzo mi va míatu subɔ aƒetɔa sɔ ame nene la va esɔ amiasubɔ aƒetɔa etsɔ ma hã aƒetɔ ne yra mi esi me ke miwɔ nyametsitso be miava to mɔ ba me ve la eye etsɔ la mía atɔ subɔsubɔa dzi gãdre eye ga wuiɖeke ko la míakpa mía aƒe me eye míatrɔ va gane me eye míayi ɖe dzotokpomɔ nyakaka dzi aƒetɔa ne yra mi le Yesu be kɔme subɔsubɔa ye dzi tsɔ gãdre eye dzotokpomɔ nyakaka ayi edzi etsɔ ga ene Mawu ne yra mi eye míaƒe hameviwo eye topolawo la ne kpe ɖe amewo ŋuti ne woanɔ anyi eye azikpe ƒuƒluwo le amewo menɔ anyi ɖe dzi o
eye amosiko le megbuna megbela azikto no lengona mi va nanyi le Yesu be come le Togo tepesia Togo na nyanya sia echobe subo aje gome chogandre eye gandre pepe kwa amesia mene sogbe amesia mene sogbe le church home amiade kento mega chingbo elabena echola nyeda hoyaira akpa eve yaya nene mieda homa ha akpa eve eya ta mia je subo agome gandre eye kaka ga wiere kekola mia u subo anu to ma fe amemveve me eye gan hohola nya gaede mia pejuto po monya kakaji ma one yirami eye nananya nyue na mi mejibe matona emena maofe ame miape ngolesi abe apostolo seke mau chonamila evado afia mevo eya ta mesia mene poasi pena mau repe agbeta amen aso nyase choral church wo vome mau ne irami Why will you in bondage stay? Falling in its chains has bound you. All the wages it will pay will be death and woe. Jesus
make you free. You are free from sin and sorrow. Christ can give you liberty if you will obey. He your shackles he remove. He your friend will ever prove. Why will you in bondage stay? Ask his help today. Why will you in bondage stay? Sin and death no hope can offer of a brighter, better day. Why to evil bow? Prison doors are open wide by the Savior crucified. Richly he will you endow. Seek salvation now. Come, 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 come. Where will you live? Problem? Come to Jesus now. Come, oh come. Come, 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 oh The blood of Jesus, that's all we need. Nothing but the blood of Jesus. Say amen. Praise the Lord.
Now we come to testimonies. And let's remember, some of us will have given testimonies yesterday night, but we couldn't because of time. Now today we have the opportunity to testify to the goodness of the Lord. We have some people who are waiting already, interviewed and prepared to testify to what the Lord God has done for them. We're going to take these testimonies, few of them, and let's present them according to how striking they are. Present them simply, straightforward, without any distraction. Simply straightforward, and also without distraction. Let's listen to number one. Number two, number three, number four. We have to stop when the time is up. Now, to testify this evening is Mrs. Mark. She's 49 years old, who has been suffering from arthritis in all of our joints since 2019. Praise the Lord. I want to thank God for salvation of my soul. I thank God I was invited to this crusade, and I thank God that I was here yesterday. God brought me, and by the time I was going home, the Lord has healed me. I got total freedom. Praise the Lord. Praise the Lord. The second testifier is Miss Kennedy James. She's 36 years old. She's been suffering from abdominal pain and was diagnosed as having ulcer since 6 years ago. Praise the Lord. Let's speak louder, please. Praise the Lord. My name is Sister Kemi. I came from Lagos, from Shogule district. I've been calling with ulcer for good 6 years. To the extent I was not able to burn down or to heal myself. Daddy, yesterday night, Daddy said it was because I was a little quiet Christian. So Daddy was preaching. I was moved with the preaching. So I just raised up my hands and give my life to Christ freely. After I finished praying, giving my life to Christ freely, I laid my hands onto the stomach of the ulcer. I just because they put me in food that I should stop eating pepper. I don't always eat pepper. Only sometimes rice and oil. But suddenly I prayed that God, if you really call this daddy, I always hear testimony about this daddy. There was one time I went to for my youth service. I had a testimony about God bless them about this program. And I laid my hand on my stomach that God, yeah, I know you really call out that in the Lord. And I pray. Yesterday night I went to sleep. And I had a dream that I saw that it touched my stomach. I have to go and buy pepper and I eat it. I can jump up, I can dance, and I can eat myself very Now by the grace of God, ulcer has disappeared. You can go ahead and eat whatever you want to eat. Put your hands together for Jesus Christ. She's Mrs. Esther, as she has said. She's been suffering from chest pain from occupational asthma. And she said in the course of this crusade, God has done something for her. You can testify. Praise the Lord. Ní àkọ́kọ́ fún ìgbàlà ọkàn mi, ní àti bí oṣù bíi mẹ́fà sẹ́yìn, nítorí iṣẹ́ tí mò ń ṣe, mo máa ń gbé nǹkan. So àti bí oṣù mẹ́fà sẹ́yìn, mo ṣáà ní ìmọ̀lára pé àyà ń dùn mí, ó ń pè mí. So gbà mìíràn á lọ, gbà mí àṣẹ kò ṣáà tiẹ̀ ń fún mi ní pé kíní, ṣùgbọ́n nígbà tí ìsọjí yìí ń bọ̀, àti jẹta ni mo ti wà níbí, ọjọ́ jẹta yẹn náà mi tiẹ̀ ti gbúrò gbogbo àyà yẹn pátápátá, gbogbo òróró yẹn ó ti parẹ́, ó sì ti lọ ní orúkọ Jésù. 6 months chest pain healed by the Lord. Now she's free. Put your hands together for Jesus Christ again. Things are happening on this mount.
And your own will happen tonight in Jesus' name. Say it louder, amen. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I'm from Akpata. It happens that when I was coming this evening, I took bike from Akpata bus stop to Mokola. So on getting to Mokola bus stop, I was about to take another bike. So that was a guy was running after me. I didn't know. So the guy was running after me. So he just gently opened my bag and removed my phone. So when I was about to enter the cab, the man asked me that, your bag is open. Hope nothing has missed from your bag. So I just looked at it, checked my bag, and I saw that my phone had been missed, and I shouted, my phone. So the guy quickly ran, and he wanted to cross to the other side. I wouldn't have seen him again. So there was this trailer coming, so he couldn't cross. So the man just said, this is not your phone. He just ran after the guy and collected my phone. So the man now came back, now started beating all those guys at the bus stop. So even me, I will pity him. Then I said I should take him to police station. I said no, I'm not here for that. I'm in a hurry. I'm going to a program, and I must not miss the program. So I said I can't take him to police station. So that was how you cannot take him to police station. Please take him. I said no, I can't take him to police station. So I give God the glory for collecting my phone, because there are a lot of things in this phone. And if I'm to buy new one now, I know how much it's worth. I give God the glory. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. We want to go online now. Striking testimonies, please, and all those who are helping us to arrange things, give us striking testimonies, please. Online testifiers, we wait. We have great testimonies happening online. We'll take you straight to South Nigeria. Calabar. South Nigeria. Calabar. Live. Nigeria, Calabar. While we try to get through to Calabar, we would now give you some of the striking testimonies we're receiving from the social media. From the GS Facebook page, we have this testimony from Lawani Sabrini. She has a sister who's been in coma in the hospital, but last night that coma was paralyzed. After the ministration of our father to the faith, she was following their broadcast on radio. She decided to come near and hold the radio and pray, because she is a journalist. But as the power of God was released through the prayer on the radio, she just came out of coma and also gave her life to Christ and is now free and praise the Lord. We also have this testimony from the GS until yesterday, that sickness was also paralyzed. He has been experiencing excessive hotness of the body, incessant vomiting, anemia, and insomnia. He has taken 15 different injections with almost no difference at all. But after being injected by the prayer of the man of God last night, all that problem seemed to disappear. We're told that in the hospital they shouted hallelujah, the power of God upon that child. We now take you to Auchi. We
We take you to Auchi, also in South Nigeria. Auchi Nigeria pe Anyehe. Praise the Lord. Akafu apito. My name is Benjamin Idoni. Benjamin Idoni, the Auchi region, the Nigeria. Last my name is Benjamin Idoni from Auchi region, Edo State. I was having an awesome pain in my body. My name is Benjamin Idoni from Auchi region, Edo State. I was having an awesome pain in my body. We said be do han le nchiye eye si meke mawu pa mi adogbera la nu si anu jo nu si anu deda wakafo afeto. Campus Fellowship Ibadan. I'm here to testify for the goodness of God. What God did for me. In September, I went for a conference, and after the conference, I hate more and I was having running stomach. So I thought it was just normal running stomach. I don't know it was something else. That day, the pain was so severe. I had to call my pastor. I said, this is what is happening to me. They said, okay, I should go to the hospital. But after some time, it calmed after I finished eating. So the pain persists, so they said I have to still go and see the doctor. I should not do self-medication. So I went to hospital. And I saw the doctor and he said, it's ulcer. He gave me drugs, he gave me injection. And I was like, God, this is a very terrible thing. Somebody will be full and the thing will still be paining me. I will be sitting in my room, I will be crying, I will be eating. I said, I'm tired of eating. God, deliver me from this thing. So in the October Global Crusade, I prayed, I said, God, you've been doing it for people. I don't want to live with this thing. I want to have a platform. How can I be eating everything I see? God, heal me. It didn't happen there, but I remember Pastor saying, after the crusade, let your faith be high, something can still happen. So I kept on holding to that word. In November, I came, I kept on to the word. I said, God, I've been hearing testimonies of ulcer patients getting their healing. So after November Global Crusade, le dinuire kelia fe duto pomonya kakamela me pobe vevese si ajo eye matem ano ani numa ducho njiva ndo eye matema runusianu eye me nyacho kafukafu na afeto on behalf of my father eye for over 3 months me le dogbela tona maobena etonye le do jinu eton esia bena maone yodo eye mau yodo ha wakafu afeto mi foisi pena Yesu Kristo no le mopopo mena Jesi gbenu kuno la foisi pena Yesu no ne nyebe we troya la enyi wo trola bena wo jime pe jijiola apeto an we wa de gwena ola that you have to rejoice more than this. Put your hands bena no odogbare ta ola jijora gere awa gbe omela foisi pena apeto azomia se haji hao long to become a normal man. Now we don't know much about the men that's carried the corners of his started better day. But if we may create an
demonstration. We'll see what these men might have had to say. Suppose the first man said I eat doubted, for Jesus taught my eyes when I was blind. He made me see, and there's no need to doubt it. But this man's needs are more serious than mine. Our second man said no need to bother. This man's condition will remain the same. Though Jesus touched my hands when it was withered, I don't believe he can heal a man so late. Suppose that third man said I it's question, but no one here is more skeptical than me. Though Jesus blessed me when I was a leper, this helpless man will never walk, you see. Then every eye was turned to the fourth man to see how he might criticize and doubt. But all three men were startled with amazement when the fourth man called and said his name out loud. He said, my name is Lazarus. Could I testify? My name is Lazarus. It feels good to be alive. When I in chains of death was bound, this man named Jesus called me out. If you think your little problem is too big for you to solve, take it from the one who's heard the mighty voice of God. I'm a living testimony of his death-defying touch. My name is Lazarus. My name is Lazarus. Could I testify? My name is Lazarus. It feels good to be alive. When I in chains of death was bound, this man named Jesus called me out. If you think your little problem is too big for him to solve, take it from the one who's heard the mighty voice of God. I'm a living testimony of his death-defying touch. My name is Lazarus. Who can satisfy my soul like you, Lord Jesus? And who on earth could comfort me and love me like you do? Ever be more faithful and true? I will trust in you. I will trust in you, my God. Living water, rain down your life on me, cleansing me, refreshing me. When life abundantly, river full of life, I'll go where you lead. I will trust in you. I will trust in you, my God. There is a fountain. Who is the King? Victorious warrior.
To heal tonight. Healing. The power of the Lord is here tonight to deliver you. Healing. The power of the Lord is here tonight to set you free. Tonight is your night of total freedom. Healing is here tonight. Receive it. It's here to Healing is here tonight. The healing of the Lord is here. Healing is here Without any doubt, the presence of the Lord is in this place. I welcome you to the third day of this great crusade. And I'm here to let you know that God is here again today to touch you in every area of your need. Through his servants, the General Superintendent of the Deeper Life Bible Church Worldwide, Pastor William Kumuyi. Before he comes up, it is my pleasure to present to you again the artist who has been to over 50 nations of the world. As he ministers tonight, you will be blessed. Join me to welcome Bob Fitts. Eye jukosi ajukosi ke woreka kumi eye le mi akpomla. Pastor Dr. W.F. Kumuyi of Deeper Life Christian Ministries. Jijo nyina bena Dr. F. Kumuyi pemve baba jihana na jukon eye mina mi ase hasia ma ole yirami mina mi acho kafukafu na afeto. Let's give him glory. Say, glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. Yes, you are. You are the mighty God. Yeah. Amen. You who go down to the sea. You who live in the islands, yeah. If you live in the city, everyone, lift your voice and sing out, say, glory, glory, Lord. Yeah, we give you glory, Lord. Glory, glory, Lord.
God, yeah. Sing a new song. Sing to the Lord a new song. Sing his praise to the ends of the earth, oh. Let every nation tell it. Let's say it now, till every man has heard. Say now, glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Glory, glory, Lord. You are the mighty God. Yeah, you are the mighty God. All right, now, we're going to try it in several different languages. I think we're going to start with some African languages first. So here we go. Let's try this. Please sing. Foga folua, afoga folua, foga folua, iwala tobi ju, iwala tobi ju. Try that with me. We sing. Foga folua, afoga folua. Let's say it now. Foga folua, iwala tobi ju, iwala tobi ju. Yeah. Say, Ebubidiri Jehovah. Say, Ebubidiri Jehovah. Yeah. Ebubidiri Jehovah. Ibu onye dikenaga. Yeah. Ibu onye dikenaga. Yeah. Try that with me. Say, Ebubidiri Jehovah. Ebubidiri Jehovah. Yeah. Ebubidiri Jehovah. Ibu onye dikenaga. Yeah. Ibu onye dikenaga. Yeah. Let's try this one. Yaboka Yesu. Moya beka Yesu. Yaboka Yesu. Keneme iko duka. Keneme iko duka. All right, now, we're going to try it in a language that my father taught me when I was young. He used to tell me that Spanish is the language of heaven. And so my father recently went to heaven. He's up there now. And maybe he's singing this. Gloria, gloria a Dios. Te damos gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Tú eres poderoso. Yeah. Tú eres poderoso. Yeah. Try with me. Gloria, gloria a Dios. Te damos gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Say, glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. Say, glory, glory, Lord. You are the mighty God. You are the living God. You are the only God. Yeah, 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 yeah. You are the mighty God. Yeah, 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 yeah. Amen, amen. Glory to God. Yeah. Now I'm going to make some statements here. And then I just want you to follow me. We're going to make some declarations about our God. Here we go. We say, Hail Jesus, you're my King. Oh, your life frees me to sing, yeah. And I will praise you all my days. You're perfect in all your ways. You say, Hail Jesus, you're my Lord. Yes, you are. And I will obey your word. I want to see your kingdom come, yeah. Not my will, but yours be done. All right,
Let's take it up a little. Say glory, glory to the Lamb. Oh, you take me into the land. Yeah. We will honor Jesus' name and proclaim that Jesus reigns. Yeah. Oh, hail, hail, Lion of Judah. Yeah. Said how wonderful you are. Yeah. Oh, hail, hail, Lion of Judah. Oh, how powerful you are. Yes, you are, my Lord. How powerful you are. Okay, let's go up a little. Say, glory, glory to the Lamb. Lord, you take me into the land. Oh, we will honor Jesus' name, yeah, and proclaim that Jesus reigns. Oh, yeah. Hail, hail, Lion of Judah. Said how wonderful you are. Oh, yeah. Hail, hail, Lion of Judah, yeah. Oh, how powerful you are. Oh, yeah. How wonderful you are, Jesus. How powerful you are. One more, let's say. Oh, how wonderful you are, yeah. How wonderful you are, Lord Jesus. Amen. Let's say it together. Savior. Savior, he can move the mountains. Yeah. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. The author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. Yeah. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yeah. He is risen, my Savior. Oh, yeah. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. He is the hope of nations, yeah. Oh, yeah. He can move the mountains. Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save, yeah. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, he did. Oh, yeah. He conquered the grave. Oh, yeah. So take me as you find me, all my fears and failures. Come fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender, Lord. Oh yeah, I surrender to you, Lord. So Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave.
Jesus conquered the grave. Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light, say, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Yes, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Now, just your voices, say, shine your light and let the whole world see. Yeah, we're singing for the glory of the risen King. Once again we say, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, we say, the Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. He rose. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Put your hands together for Jesus. Now, he rose and he has conquered. And all I've come to do today, now, this hour, is to get you connected to the glory already on ground. I bring now to the stage the man who connects to God Almighty, the Father of faith, Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Praise the Lord. Somebody there said, if you're expecting the power of God, deliverance, salvation, healing, miracle, total freedom. If that is your expectation tonight, I said, praise the Lord. Let's pray together. Father, we thank you at this time how great you are, how wonderful you are, how powerful you are. And we come tonight with great expectation, knowing that every request we bring before you tonight, you will answer every prayer. We pray, Lord, you prepare the hearts of those who are here to prepare them for the book of life. That, Lord, there will be no one whose name will be missing out of the book of life in Jesus' name. Give us the wonder of salvation, the wonder of eternal life, the wonder of the joy of the Lord which is our strength. Grant us the joy of healing, of deliverance, of miracles, here and everywhere we are connected in Jesus' name. Confirm your word in every life tonight. Thank you because we know you have answered. In Jesus' name we pray. God bless you. You can sit down. Tonight we're looking at the story. You might be familiar with the story. You may not be familiar with the story.
natim afa bena emau voa nyakpo nutinya pe taponya le mato pe agbale tawi asieke pupu blave vo adelia nutinya pe taponya ye pomye le fiasia mato pe agbale tawi asieke pupu blave vo adelia obe Yesu and said unto them, Yesu kpo with men this Yesu le wo pom du glob na wo bena amegbeto gbola o matem awo esia o kema wu gbola watem awo nusianu apeto ale ele glonami bena enu gede latema nwanye na kpole akome enu gedo e na kpole nti ogodo ye bakple amegbeto la ala amegbeto aglobe esia nye matemi sokude jidupe agbenono nti sokudo jojonye pe agbenono nti alo anu agbe adu ameyo kata pokrawa nano agbe koko eye nano agbe kokwe agbe jojoi eye natem aglobe o lekesia watem awo esia enu manchie Yesu Kristo le globe na le amegbeto gboa alo le amegbeto pe nu senua alo le amegbeto pe nu tetenua le amegbeto pe jojomemea ebe le amegbeto gbo amegbeto kata kokoto eyo bobo eyo yito alo eyo desuku eyo khotutudo le tukonsia tukome ebe le amegbeto gbola esia atimanye matemi nufa bakple mawuyala ke le maugbo watim awonu sianu esi ne va le fiesia me dibenade hosi ple kakade ti ne no mewu le apeto Yesu Kristo pe nyati ya oji benade le agbo megoha le woto wo chichinya megoha alo le agbo wo pe rope so tokeke benari enu yo ne kpo bena enye matemi enu ne kpo bena enye matemi le agbo blibola katamea le fiesia mau atima wo katana wo. I want to think about some people that come eva jutoku monya kakaya leke togbe. And they do not think about their personal lives. They think about all other people. They say, I'm not right, I'm not lame, I'm not sick. They say, I'm even a Christian. They look at their lives, and the Lord is calling you. And the Lord is telling you, you have what you have found impossible in your life. Matemi la gbome akonumada eye apetoa ele jibenare na jole tepema ikene blabe ni matem awo na jole tepema eye ele jibenare nusene swasio susua ne gedemeo nutetia ne gedemeo ale benare natem anno agbe ike chitre chichi alatem anno chitremu wontolo de kosia matem awo le jibe ya wo nade ike amone wanye benare le agbesia mea nenye ametokhere eye ehianao voa wonto matim awo apetwa eva gbo le fiesi agbakple ye penya eye apetwa ele gbrono benari le amekpeto gbola esia enye matemi alo o matem awele amekpeto gbo fa vo le mawuya gbola watem awo nusianu nuteteo le fiesia toyoyo le fiesia agbe mavo le fiesia agbe le agbososo me le fiesia eye mawu penu tikoko akle le agboji le fiesia enu ne kpo be yi metemu eno kaka so si mo jiu enye matemi le agbome le agbono yo kata me gbakple tutudo yo kata ne ho gbakple nu nana yo kata sosio eye gbakple enu yo kata ne kpo be nare ele be wa we eye o ne kpodu ki obena nuko ye metele wo mu to jesinu mo eye natema yo eye natro na kpo onyere eye na denuple eye na kpo eye na za Kristo penya chia na wontodu ki o bena enuma ike kpom ne lebe enye matemi denublesonchi do mahi le kpo bena na denye matemi le agbome fiesia yare enye mon popo alo mutete opefien
efiasia enye jipo pe dowo le agbome le Yesu pe nkome le fiasia yenye fiende ke mawu akoko le tepe kenele eye mawu akoko de ji eye wa tro agbewo eye nuteteo agere agbome le Yesu Kristo pe nkome ele probe obe Yesu podun eye Yesu Kristo podun ele kude wonchi eye yepe nuku kede wope jime eye Yesu probenari ele gbronao kata deka eye egbronao kata doju bena amegbeto gbola o matem awo esia o gbakple nutuma gbakple nyonuma gbakple amedekama gbakple amemala enu ya leke tohea enu tohea atem anye matimi o matima wela amegbeto gbo kake ke le mawu gbola enu nene watima wele mawu gbo enu kata le agbo ame enu nene mawu latima wo enu kata le pomo wa me enu nene mawu atima wo enu kata le wonto agbenonome le agbenono sosomo wa me enu nene mawu atima wo nusianu obeke le mawu gbola watim awo nusianu mawu yenye wola agatema agatro womike eye yenye ameke womi eye agatim amemike yenye ameke me amekweto eye wocho agbe gbagbe popo soteme eye agatim agatro meke mawu agatro memike fiasia atromya pa gbo kekenkem le fiasia eye watromya pa gbenono eye nusianu azu popwe nusia nebe Kristo gede meore ne apetola anto dogo gbaklo eye ochaka gbaklo eye wotro agbewa na kwabe enuma ike gbom ne le sabe onyimate ma weola nyimate ma yiola nyimate aweola voa na kwabe ike Yesu dogo plotala nutete agere agbewe nyemonya na o le fiasia yenebena enokata le bobwe to hoseme le delalame enokata le bobwe to hoseme le hosi ikene to le delaji eye mema maunya le dope ametome. And these divisions come from the story. Mamasia echo nuchinya boy nuchinya blibua egboy ocho enu gbato are not good enough. Amenyo iko menyo ome deplibo amenyo lo voa omenyo alegbegbo amejojwe iko menye amejojwe kekemo amenyo nye amenyo eye onyo dome voa omenyo te o amegbeto akpo benanko o pe nonomenyo vo kake ome deplibo mi matema donyama bena ameade ametohede menyi amenyo elabe amenyo gedo le anyigbaji voile nkunye me egbea amenyo gedo le eye adika yenye benanko onyo kakela openyo amenyo deblibo eye enugbato amenyo iko menyo alegbegba alo menyo depo eye lenu chinya ike kpomye lele egbea nyate ma akpoe be nyape mawa miawola enyo nyape mawa enyo alegbegbe nyawola ameke womi ameke enyowu enyo boeme alegbegbe bena enusia nu ike ma wona le mia pa gbeme enyo alegbegbe de na tema kpoderia enyo nto de ma atima yodoa enyo atima we de watema de gamea nu tetele si watema wewu de nema de watema tukamea atim awewu de ma atim ado ogbedodorantia atima we de watim agble futu ape dona abosan pe dowo wole agbomea ma atim wewe magoha nyape mawa nyawola yikenyo wu enyo boeme eye etonlia azon yepe amenu fefe pe nu blani popo yike gbo katata eye ne va apeto agbo egbesia eye ne donu de apeto ma upe lolontia eye ne donu de ma upe dometotronchi ne donu de ma upe nu blani popo nchi nu blani popo li lololi yike wodo dodao le tepe kenele eye yepe
amenu veve pe nublani kpɔkpɔ yi ke wo do ɖo ɖa mía gbɔ yi ke enyo gbe me mina mía gbɔ nutsinya azɔ nutsinya ele mato pe agbalẽta wi asieke mahri tso kpukpui adelia azɔ eye kpɔ ɖa ame aɖe va egbɔ gblɔ nɛ bena nufiala nyui nufiala nyui what good thing shall I do? Nu nyuie kae ebe nu nyuie ka ma wɔ ne ma kpɔ agbe ma vɔ ma ha eya eno nutu ya eva Yesu gbɔ eye eno kpɔ Yesu abena nkɔ ame nyuie elabena ekpɔ le ɖokui me bena nkɔ bena menye ame nyuie eye apetoa enyo eye esɔ ɖokui sɔ le sɔgba kple apetoa eye ele gblɔ bena nkɔ apeto ame nyuie apetɔ nyuie eye le amegbetɔ ƒe nukpɔkpɔ nua ele gblɔ bena de menye ame nyuie eye meva ame nyuia gbɔ ame aɖewo li wova egbe eye wole se Mawu ƒe nya yi ke sem wolea eye wosusu be nkɔ nketsi me le ŋgblede so tso nya ame nyuie menye ame nyuie ɖe menye ye meva apetɔ nyuitɔ agbɔe eye mexɔse bena katsatsa la yi ŋkɔe ame nyuie tsakagba kple apetɔ nyuitɔ nyɔnu nyuitɔ tsakagba kple apetɔ nyuitɔ eye menye ame nyuie eye meva ame nyuie apetɔ nyuitɔ agbɔ mikpɔa enu nyuie ka ye ma wɔ ebe nu nyuie ka ye ma wɔ ebe apetɔ nyuie ame nyuie nu nyuie ka ye ma wɔ be makpɔ agbemavɔ ma ha mina miakpɔ kpukpu wi adrelia eye wo gblɔ nɛ bena nu ka ne le bia ye mu le nu nyuie ŋuti ma ha nu ka ne sɔ ɖokuiwo le sɔsɔm gbakple mo ne nu gble de tso ŋuti nya be amegbetɔ eme nye tɔgbe ne le bu le ɖokuiwo me abe amegbetɔ eme nye tɔgbe ne eye ne sɔ ɖokui wo sɔ le sɔ gbakple apetɔ la ne le yɔm be nyuie nu ka ta ne le yɔm be ame nyuie ɖo ebe ame aɖeke mele nyuie o negbe Mawu ɖeka ko wo ŋutɔ wo ne yɔm be ame nyuie eye wo ŋutɔ tsa ne le susu le ɖokuiwo me be ye nye ame nyuie ɖeke meli o negbe Mawu ɖeka ko ke ne wasɔ ɖo yeƒe nya ŋuti nea ke ne ele didim bena yayi elabena amea ele didim bena nu ka ye ya wɔ bena yatem age ɖe agbemavɔ mo yage ɖe agbemavɔ la mo eva le va xixe sia me eye ne le eyi ke mianɔ agbe le anyigba ya dzia ele kpui ɖe manɔ teƒe ya kaka sɔ yi ɖe mavɔ me o eye alea ele bena nasɔ ɖe le me eye nabia ɖokuiwo se bena nu ka wòle na be ma wɔ leke wòle na be ma nɔ agbe o nu ka wòle na be na ma xɔ dzi so nu me toto ka ehia be ma wɔ ale bena matem age ɖe agbemavɔ la me o agbemavɔ me esi me ma dzo le anyigba dzi teƒe yɔm eye ale ke Yesu gblɔ nɛ bena nkɔ Yesu ɖo nu nɛ gblɔ nɛ bena Yesu gblɔ nɛ bena be wòasɔ ɖo yeƒe nyabia sia ŋuti nɛ ke ne ele didim bena yayi ɖe agbe la me la le siawo me ɖe asi Yesu edze gɔme so teƒe ma bena wòana nutsu ya ɖe ne wòade nu gble to mo nyuitɔa dzi bena ɖe leke gbegbe me nyo ɖe me nyo nenema gbegbea ɖe me nye ame dzɔdzɔe nenema gbegbea ɖe matem leke me le susu le ɖokunye ŋutia ɖe me sɔgbe nenema apetɔa le nu ƒom na o bena ɖe leke gbegbe ne nyo ɖo leke gbegbe ne susu be ye dze o leke gbegbe ye ne sɔe bena ɖe ye le dzɔdzɔe ɖe bena nadzo le teƒe ya ne le dzo le anyigba ya dzi na yi ɖe agbemavɔ me o eye nanɔ gbakple Mawu sɔ yi ɖe mavɔ me o ebena le se la me ɖe asi eye kpukpu wi nyilia mi na miakpɔe eye wo bena ebe kawoe o aha ebe edza wɔ akɔnta ɖeka ebe eye wo bena ebe kawoe Yesu gblɔ nɛ bena megawu ame o megawɔ ahasi o megafifi o megadi aʋatsoɖase o mi le kpɔ enu yiwo gblɔm Yesu Kristo le nea Yesu le gblɔ bena megawɔ
megawo. Ema nye bena akpasaga alo enuike megawo. Fifia waso le latri qui peut akpajia eneneke akpasaga ke akpanyo to ale ebena nko megawo ema enye akpasaga to nelele akpama de kojia ezuama vao latri qui peut sia ma vao ela bena ne globe nyemewo esia o eye esia cha nyemewe o ekemecha nyemewe o emokata onye nko mewo enye akpasaga to eye ema megbela ele no benko na so akpanyo to eye na so akpasaga so chaka gbakple akpanyo to ka fine ezua ne wa wodo ka fine latriki penusia ne wa va eye ale Yesu Kristo glone bena na nemia yire akpasaga to aji doma hi agbewa mea na tema globe eye nyemewo ne nyemeno na ya tawo nyemeyona eya o emokata enyenko nyemewo ne ebe nyemefina fio megale fifimo bena nyemedina abacho daseo mewona abacho medina abacho daseo kukuwi asiekeliame le kukuwi asiekeliame ebe bu fofo kple dawo eye nalo haovi abe wonto dokio ene minamia kpoku kiplafi de kakpila glone bena de kakpila glone bena mawonu sokata ji cho nye devi meke nuka gasuso nama ele roba hine no dokio biamsi bena matem anno agbe ame bena mejo me jipo yimele bena agbe mavo jimele mele jibena de mave doko Yesu le go kemeji ma ukpokpo le drumla mejibe makpo ma u dolao roba hine no dokio nya biam dokio se eye ne globe ebe enu mokata mo wo azon essenao benari wonto that's dotokpo ikene wa wonto na kpo votatale me onto matema o na yide dotokpo enye dotokpo mamleto eye dotokpo ma yela tro aso ide kikiame abe dola ene na gede dola dome abe ameke agede amegbeto dome awodo nipa ema dotokpo mari e kene wo dotokpo avwa wonto matema pe kaka probe o mo wo dotokpo anwede o matem awo dotokpo kaka ko aso pepa o agbobina o edoa mo wenwede ejeji enyo amebubu ye do la po pepa wa gbo eye wa correct now eye wa pegbo now eye la to no bina de edo ne wa enyo eye enu ine gbolobe o eye amele wo mfo eme eye anyemewe ne eye achanyemewe ne eye achanyemewe ne eye ale Kristo azoa ejale nkure to anchi me do gbeda bena gbe kegbe Kristo ale nkure pepa wa anchi a les asia megbe a totokpoa eme anyona o donc enu ke Kristo Yesu blo enyamamleto le kukuwi asiekeliame eglobena eglo le kukuwi asiekeliame eye nalo hawovi abedokio ene eye de kakpa globena me wo esi okata jicho nye devi meke kpikpi blavim de kakpi la glone bena ame enyo voari menyo deblibo ne nyo pepepelo vo me kpode ne le titrenu ya lo vo me kpojo nyede ne la gbagba jempena ya doto ya wode apeto apesede doji vo me kpowe o deblibo ebe no haovi abe wonto dokio ene eye nutua eglobe enu mokata wo kata jicho nye devi meke de nyatepea haovia edahe nukane wo haovia ele kpefu nukane wo ne apeli kawa yema afomete lesi ne watem aye pete povovo nukane wo ne ameayema ye atikede hie nukane wo ne ebe nuyokata ye wele ye pe devi me matem akpo dotokpo ikene ve wa wonto na akpogba globena me wenye o pipi brave for the kill yame Yesu glo ne bena ne eleditimbe
ya zublibo la heyi dadzra nu siwo le asiwo la ne natsɔwo ana amedahewo ne gblɔ be yewɔ numɔ katã dzi vɔ le be yelɔ yeƒe havi abe ye ŋutɔ ɖokui kpɔ amedahemɔ ɖa haviwo ye apelikawo ye enu yiwo le asiwo yi ne la va dzra wo natsɔ na amedahewo nu ka ŋuti wo gblɔ nyama ɖo ne kpɔ nenyi be ne dze dɔ ye ne lɔ egawo katã enumamesiwo katã eye ne ze ɖe wo ŋutɔ ɖokuiwo ŋuti bena ɖe ya nɔ sese ɖe kpɔ hawovia ɖa kpɔ apelikawa ɖa kpɔ amedahema ɖa kpɔ dɔnɔma ɖa nenyi be ne lɔ ame ma yi ke le dɔ lém abe wo ŋutɔ ɖokuiwo enia ɖe enu ne wɔ na wo ŋutɔ ɖokuiwoa va lɔ gawawo katã nalɔ nunɔamesiwo katã eye nasɔ asɔ kpe ɖe ame ma ŋuti ne wòakpɔ lãmese blibo enu ma wòle nɔ be nawɔ ɖe nagblɔ be ne lɔ wo ŋutɔ ɖokuiwo eye ne le dodo kpɔ mɔwo katã yim eye ne wɔ nu mɔwo katã ne wɔwo enyo kpɔ papa kple nɔ kpɔ enɔ kple tɔwo ɖa eye kpɔ ale ko le fukpe me ɖa nenye be wo ŋutɔ le fukpem nenema ɖe egawoa nava lɔ gawo katã enu yiwo le asiwoa naléwo adzra eye nagblɔ be afi ke agbe lea afi ma ye mɔkpɔkpɔ le eye mate ma nɔ nɔnɔme ma mɔ ɖe eye ne dzina gbagba bena nukɔ enunɔamesiwo nadzrawo bena nakpɔ ɖokuiwo gbɔ azɔ enu yi ne wɔ na ɖokuiwoa yi ne nawɔe na papa kple mama wɛ na tɔ kple nɔwo nenyi be adika ɖe le dzi o ye ole wo de mɔ me ole wo de gaxɔ me eye nenye bena yeƒe ga yi ke le sia ate ma kpe ɖe ye ŋuti ne yeado le gaxɔ me nazã ga nadze agbagba bena ɖe nazã ega yi ke koko nate ma zã ega yi ke ko natem azã dɔla ya CFA ya alo eka yo Togo ga ya Ghana ga ya eye wo ko natem azã natem azã be na dogo kpɔ ame ma ɖa wo sɔ nya ɖe ŋuti madzɔmadzɔ ɖe eye wo lé sɔ de mɔ wo lé sɔ de gaxɔ me eye ne be ye lɔ yeƒe havi abe ye ŋutɔ ye ɖokui ene enyɔ enu ne wɔ na ɖokuiwo ye ŋutɔ ne tem dogo le gaxɔ me ne be woe nɔ gaxɔ ma me natem alɔ ga yiwo le asiwo katã na dogo ava wɔe na ame ma tsã mi kpɔa ne Kristo ale ŋku ɖe dodokpɔ gbalewa ŋuti dodokpɔ pepa wa ŋuti re menyo ale gbegbo mede blibo le susu be ye nye ame nyuietɔ wo ŋutɔ ne le susu be na ɖe ame nyuie nye voa ne Kristo mele me oa nenyi be dzimetɔtrɔ mesɔ asiwoa ne nye ame nyuie alo ne Mawu ƒe amenuveve mege ɖe agbewo me oa ne nyo alo nenyi be Mawu ƒe lɔlɔ mege ɖe agbewo me menyi be amegbetɔ ƒe lɔlɔ ne Mawu ƒe lɔlɔ mege ɖe dziwo me de zo la me na o eye Mawu ƒe lɔlɔ ma kplɔ o eye Mawu ƒe lɔlɔ ma tutu bena ne tem lɔ ame sia ame abe Kristo ene abe aleke Kristo alɔ wo ŋutɔ le susu be ye nyo ya lo voa nyonyowoa mede ede pe o eye ale ebe nu yiwo katã le asiwoa sɔwo dzra eye nasɔe na ame dahewo kpe ɖe ame dahewo ŋuti eye nakɔkɔ ame dahewo ɖe dzi eye nalé be na ame dahewo eye wo katã ƒo xlã o eye kesinɔnu anɔ asiwo le dziƒo ekema ema megbe la nava eye nadze yewo nye me mina miakpɔ kpukpu blaeve-vɔ-velia ke esi ɖekakpui la see la edzo yi kple nuxaxa edzo yi kple nuxaxa mate ma wɔ ema ya o mikpɔ ŋutsu aɖe la eƒu du kplɔ Kristo ɖo bena Kristo nu nyuie ke ma wɔ bena ma gbɔ agbe ma vɔ ebe mele dzi be ma wɔ nu sia nu yi ke ko mate ma wɔ medzi be dziƒo ya ma yi la medzi be agbe ma vɔ ne sɔ asi nye Yesu gblẽ nam la nya ɖe kpekpe yi ke na gblɔ mawɔe esusu be ye sɔgbe voa me sɔgbe ale gbegbe o esusu be na ɖe ye nyo voa eƒe nyonyoa me de deƒe o esusu be na ɖe ye wobe edzo yi kple nuxaxa elabena enu geɖe le esi mate ma dze Kristo yome enu ma ye ame mawo egbe womekpɔna Kristo yi ke atem atrɔ woƒe agbe o Kristo yi ke atem aɖewo Kristo yi ke atem atukawo womele kpɔm Kristo womelé ŋku ɖe Kristo yi ke atem ana wo amenuveve kple nublanuikpɔkpɔ kple lɔlɔ kple dɔmetɔtrɔ bena enu yiwo katã woatem awɔa womele kpɔ Kristo ye woaxɔ Kristo si gbe woƒe ɖela ene woaxɔe abe woƒe kplɔla ene eye be enu yiwo katã ko
watim asona amedahoa Yesu Kristo mon pokpo le sibena de enu yokata o zada amedaho ntia Yesu agatima do tepe na onyo yalo vo omenyo alegbegbo nene ma miele novinchu pe novinyonu misusu ne bena mienyo vo mi menyo alegbegbo nebe amere jibe ya va Kristo gbo eye wa do kosele Kristo jire enuma ye wete le miape nyonyo ame apetoa a do tepe na mi eye so zasia fiasia jigo ha mila wel Yesu pen come mina ma so pupu ade so fiami le Bible me Yesaya pe agbale tabla vevoni enyoya vo amenyo de depo e deto ya vo ame deto de depo ele la meseme vo la meseme de depo nenya me jojwe vo jojwe nyenye wa me de depo mina mi akpo ele Yesaya pe agbale tabla vevoni pipi plavelia ebe ela bena aba anokuye be afodadra mano anyi eye avo makeke mipa gbogbo me pe apaji abayike amegbeto atem awola abama anokuire ale gbogbo be na afodadra matem anoju ebe eye avo makeke bena wa hacha amedokuide eme donye wo kata nyape jodwenyo kata nyape dokusoso na kata alo nyape subo pe bibio kata bena ma wesi akle ma wekeme nebe apetwa elenkure enumo kata ntire ele kwesi bena abaike le kuye bena re wo jijime matem adrafole jum eye apetwa ele kwesi bena re enye afode ikeme keke ale gbegbe bena ko watima khatele ali azon apetoa ele kpo amesiame abe amekeme jeu na agbemavo eye ameyo le globe kpo nya amenyu menye kpo nya amejojo menye ome dengle deto ome to nyatepe na odoku Yakobo tafe pipi wolia ela bena amesiame tafe pipi wolia ela bena amesike ale sebri bola mere asike wa dade kaji la mikwa ele se okata mere asilo va dade kape kojin e davode wo katanchi ole ameade le kekedeji eye esi ole a wo probenanko ole fifi ebe vaminya I don't drink. Nyeme nu na petesio. Nyeme yo na cigarette. Nyeme wo na hasio. Adako nyeme danakon. Enu ikomo wa ye konyi fie mefi. O ma da si le nchi ore. Ela bena ele sebli bola mere asi eye de kape koji e wo da. O ma da si le nchi le nyama nchi ore. Nutua yema amedekpe ntububu dekpe edogo gbakpe vafi ebe esronye nyonu blonambe ne wo ahasi gbakpe ebe o bo ocha nyo domename ye konye numa de kape ko mewe egble lenya bo mele alea eye mewalea eye enu peto kata egbulebe ewo o de kape ko mewaye konya ahasi kele agbenye ahasi la agbenwe enye fodale nu tuma magbebe o enu ojoji na mto bena enu de kape kene waye konya ahasi mai kene wo gbakple sronya o nu so amagbene ne more ejago ne lele nkure agbewo nchi nanyi penade na tem aglobe o kponya amenyu menye nya amejojo menye siakle keme matem a totokpo alo totokpo abena na gere jipo pe agbo ame matem ajeji ehia Kristo na o
Kristo wodela Kristo ameke atem ado onike vete dole agbomea Yesu ko atem ado tepena do pevelia ele vana we mele nu pomna o amenyue ike me nyo de depo do ma hine nyo ya lo voa nyo wa me de depo do ma hine nya me jojo lo voa ajojo nyo wa me de depo Domahi ne susui bena nenye amejojwe voa jojwe nyenye wa me dedepo voa azon apetwa atro nu sia nu kenken la gbome aha amen wa me dimeseo that thing that is missing your life. Enuma ike vete dole agbomea apetwa aso edo tepe esime na tro jime eye na so agbona apetwa Yesu Kristo eye na globena Yesu aglobena ri mekpo so gbe na jipo mekpo so gbe na agbe mavo voilà matro agbe ne ame adele Kristo mela esunu wo yeye hoko toro nu vayi eye kpora nu kata osu yeye Yesu awo yeye ana ojiji yeye ana ototro yeye eye totro agre agbomele Yesu penkome minami akpo nuvelia azon nuvelia yenye nyape mawu nyawola ike enyo gboeme enyo wu he can save. Atem adame atem atukau atem ange kokuti de pepe dale agbome eye enuma ike onto matem awole doki osio le amegbe tope nu tetenu matem awo va mawu nu so kata to yara awe nawo ne jesi agbo le ajame le rape eye ne nya gegepe ke la sio eye ne mawu ava egbe eye wa globena enu yo kata ne wo ne je na jipo yi ne yibe ele nkurenchi wa ekpo bena nuko ekpo nuvon yenye gbegble yenye nu gbegble ne yibe adam pe jojome adam pe agbe le edowo me kake to maupe amen veve me esine va apeto la gbo eye ne globenari na de kemela sinye mo asigbalo ye me va achiso galagome Yesu Kristo Yesu dela Yesu katula Yesu me va le wo to ikene wo vosa amete pepe vosa ikene ho ye ne so do ku so sa vole tanye ye ntie me va nenema ye hoho ava eye esi Kristo dela enu ikemela siwo enne alea jipo yia kakadeji anonchi now jipo yia makadeji mebe jipo yia makadeji enu velia nyape mawu nyawola ikenyo wu minami akpo Mateo tawi aseke ni aklito pipi bravo aton liaji que esi yepe nous sont là c'est là kuvia do nto eye wo globena ekema ameka go atem akpo dede maha nebe nu tunwema matem akpo dede eye wo jo ikple nu haha eye agbe mafa mesu esiwade azode ameka go atem akpo dede maha nebe nu tuma ike le jojome pe akpajia enyo yepe domenyo eye mewona jirple ameriko enye nu tude ike ogbakla mesia me domele nyede eye mewona dando ameriko megbona la amerika jo eye mewo amerika chakpo mewo ahasi kpo eye medina abacho daseo nenyi benu tuma togbe menyo alegbegbe akpodede ameka atem akpodede azon enumantie Yesu Kristo edonchi eye wo gbon le pipi bravo ateliame le pipi bravo ateliame eye Yesu le wo pom dun blona wo bena amegbeto gbola o matem awo esia the priest cannot save even a good man.
amenyue matem akpɔdedu ebe amegbeto gbɔ la o matem awɔ esia o ame dzɔdzɔe alo sɔleme ƒe subɔla alo sɔleme gãɖola matem ade ame aɖeke o ebe amegbetɔ gbɔ la o matem awɔ esia o ame yiwo dzi ha ye yine lɔ teƒe ma eye ame yiwo wowɔ wobe o ne be ame yawo ame nyuie la o wowɔ esia yewɔ esia eye ne yɔ ŋkɔ o o matem ade o wobe amegbetɔ gbɔ la o matem awɔ esia o amegbetɔ gbɔ la o matem awɔ esia o le wo ŋutɔ ɖokuiwo si ye ne le ku kpe woa le ɖi kpe le do le kpa bobo be ɖeka be mewɔ esia lo mewɔ eya tsã lo mewɔ eya tsã lo eya tsã mewɔ lo wo ŋutɔ ɖokuiwo gbakple kpe ma kum ne le ɖokuiwo ŋutia matem ade ɖokuiwo le amegbetɔ gbɔ la o matem awɔ naɖeke o lo vɔa ke le Mawu gbɔ woakafu Mawu kafukafu na Mawu gake ke le Mawu gbɔ la woatem awɔ nu sia nu Mawu atem ade wo zã sia me Mawu ade wo fia sia Mawu atrɔ agbe wo kekeŋ fia sia elabena meɖo nu ɖe wo ŋutɔ wo dɔ nyuie wɔwɔ ŋuti o elabena meɖo nu ɖe wo ŋutɔ wo dzɔdzɔnyenye ŋuti o elabena meɖo nu ɖe wo ŋutɔ ɖokui ŋuti bena menye sia kple keme awo meɖo nu ɖe wo sɔlemedede ŋuti o voa wo ŋutɔ ne gblɔ bena le ɖokuinye si le amegbetɔ gbɔ le fiavi gbɔ efia gbɔ alo tsɔtsi megã amegbetɔ gbɔ la o matem awɔ naɖeke o ke Mawu ya gbɔ la elabena le Mawu gbɔ la ke Mawu gbɔ la wotem wɔa nu sia nu le Mawu gbɔ la woatem awɔ nu sia nu Mawu le wɔ ge le agbo me Mawu atem ade nu vɔ̃ la kekeke atem ade alakpatɔ ma yi ke le susu bena ye nye ame nyuie vɔ ame de blibo atem ade Mawu atem ade ame sia ame edzesi miaƒe nyaɣlawo Mawu dzesi miaƒe dzi Mawu dzesi miaƒe susu Mawu dzesi nu yiwo miesusu na be mienye eye Mawu nya enumɔ katã ɖom ne le ŋkɔ bena mikpɔm ɖa kpɔ numɔ matem ade wo vɔa gake le Mawu gbɔ la woatem awɔ nu sia nu ɖeɖekpɔkpɔ nye tɔwo le fia sia esi natrɔ megbe le wo ŋutɔ ɖokuiwo ƒe dzɔdzɔnyenye ma ŋuti eye natrɔ le be yenyo nu yiwo ne wɔ ne le numɔ xlẽma menyo dede po ɖela ɖe le mia si yi ke gatrɔ wɔna me eye awɔ nu sia nu bɔbɔe ɖe elabena ya enyo gbɔ eme Mawu nyo to ŋutitɔ mina miakpɔ Hebritɔ ƒe agbalẽ ta ame 9 kpikpi 29 Hebritɔ ta 9 kpikpi 29 ebena ame si esia ta atem ade ame sia ame ame yiwo matem ade wo ɖokui kpakple ame yiwo pastor kpakple nyagblɔɖila matem ade wo ame siwo subɔsubɔ matem ade wo ame siwo amegbetɔ ƒe dekɔnu matem ade wo ame siwo amegbetɔ ƒe nukume kɔkɔ ƒe nunya matem ade wo Mawu wɔla Kristo miaƒe ɖela ame xefe le miata eye atem ade wo atem ade mi atem ade ame siwo va Mawu gbɔ to eya madzi ele bena nava Mawu yi ke atem ade ame Mawu yi ke nyo gbɔ eme Mawu yi ke nutete le esi ne va gbɔ eye gbagbaƒe yiwo katã le ŋuti o matem yiwo katã le ŋuti o enu yiwo katã agbe yi ne nɔna le adzame azɔ Mawu ne be akɔkɔ ame sia ame sɔ yi ɖe dziƒo le nu yi ke ne nye le wo ŋutɔ ɖokuiwo sinua matem awɔe le wo ŋutɔ ɖokuiwo sinu elabena nukɔ Mawu nu vɔ̃ ɖe matem aƒetɔa le do gbe ɖa Yesu le do gbe ɖa le tawo fifi la mebe Yesu le xɔ nya ɖe akɔ ɖe tawo bena ɖe nakpɔ ɖokuiwo
na kpɔɖo kio abe le ke Kristo le kpɔ o eye na nye be le yentɔ ye ƒe nusẽnu le yentɔ ye ƒe nutetenua matem awɔ naɖeke o matem awɔ naɖeke gbe ɖo matem aɖe ɖokui o. Mawu ɖe le miasi yi ke nutete le si Mawu ɖe le miasi yi ke enyo ganyo wu Mawu yi ke wɔ mi agatrɔ wɔ o le sasia me agbe age ɖe me o agbe mavɔ ava na o ɖeɖekpɔkpɔ ava na o le fia sia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Elle agbe eye ele ƒokoko le miata kpukpui blavevɔ adelia de wonye nenema ebe nunɔlagã sia tɔgbe le miasi elabena nunɔlagã sia tɔgbe hiã miawo hã le ha ɖe kpekpe me le subɔsubɔ ha ɖe kpekpe me. Ame si nye kɔkɔetɔ obe elabena nunɔlagã sia tɔgbe hiã miawo hã ame nye kɔkɔetɔ ame maɖifɔ ame maƒoɖi ame si ɖe eɖokui ɖa tso nu vɔ̃ wɔlawo dome eye wokɔe ɖe dzi wu dziƒowo eme nye miaƒe aƒetɔ. Ame sia ame ke ava egbɔa atsɔe ke atu ka o eye wòatrɔ agbewo kekekekem eye change in your life in Jesus' name. Atrɔ agbewo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mebe ahe trɔtrɔ dziƒo ƒe trɔtrɔ va agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nutete le si atem aɖe o. Nutete le si be wòayɔ dɔ. Amenua ne di mase. Enu ke amegbetɔ wometem wɔ dɔléle mawo yi ke amegbetɔ dzagbagba ʋuʋu ametem ɖi dzo dɔléle yi ke amegbetɔ metem kpɔ dɔyɔyɔ na o agbɔ gbakple yeƒe ŋusẽ ayɔ dɔ o. Ame yiwo xa gɔda ame yiwo vevesese le woƒe lãme vivitsime ƒe ŋusẽ do vevesese ƒe agba na o eye gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe ŋusẽ le ɖu dzi o le fia sia ne le ƒu ɖokui o eye ne gblɔ na aƒetɔ be o Yesu nye ŋutɔ nye mate ma wɔe o la ye amegbetɔwo tsa wo dzagbagba ʋuvɔ womete ŋu wɔe nam o vɔa menye bena esi nenye Mawu ta medzesi menye bena ɖe na wɔe le agbenye me le fia sia. Yesu awɔ le agbewo me eye aŋe kɔkutiwo katã ɖa eye atsrɔ̃ abosam ƒe dɔwɔɖa le agbewo me ana wo vovokpɔkpɔ enu yi ke wo ŋutɔ le ɖokuiwo si mete ŋu kpɔ sã o le dzɔdzɔme ƒe dɔyɔyɔ ƒe akpadzi amlima ƒe dɔyɔyɔ ava agbewo me. Le Hiob ƒe agbalẽ ta blaenevɔve Hiob ta blaenevɔve Hiob ta blaenevɔve kpukpui velia egblɔ bena ŋkɔ azɔ menye bena atem awɔ nu sia nu. Ema enye eta ma me dɔyɔyɔ katutu va na Hiob le eye ta kpɛtɔ katã mea obe nuka ne wɔ o le henya ɖe ŋuti nuka ne wɔ ɖe ne de bliboa ɖe ne va wɔ nu vɔa ame nyɔe ne nya alo menyoa alo menyo de bliboa azɔ esi Hiob eva do dzesi eye ele gblɔ bena ɖe enya meku ɖe ŋuti nyɔ ɖe menyi be meku ɖe nɔxɔ nye tsa ŋuti o menyi bena ɖe toƒoɖola nyewo gbɔ nya so o enya metso ame aɖeke yi ke ƒoxlãm o ebe womatem akpe ɖe ame ŋuti o wo dometɔ ɖeke matem akpe ɖe ame ŋuti o wo katã ɖe wometem wɔna ɖeke ne o azɔ eva do dzesi eye egblɔ bena ɖe nye mate mi o eye xɔnyewo tsã mate mi o eye fiavia matem awɔ o efia matem awɔ o dekɔnuwɔlawo matem awɔ naɖeke o elabena woƒe nuwo katã matem awɔ naɖeke o vɔa Mawu ɖe li ye Mawu ma ya nutete le esi wu nuwo katã eye ebe azɔ menye be atem awɔ nuwo katã eye nu si ne ɖo la mese na wo o
tso eyi ma di ye dɔyɔyɔ va ɖo eye nenyi be ne va ɖo Jesi pe ma gbɔ eye ne nye be Mawu ye nye Mawu El Shaddai ye nye Mawu nuso katatɔ ye nye blema gakpe Mawu kalẽtɔ Mawu aʋafia amema yi ke enyo nutetewo katã le si tso teƒe ma nakpɔ be gaɖeɖewoa va ɖo tso teƒe ma nakpɔ be nakɔ dɔyɔyɔwoa va ɖo vɔ mina miakpɔ kpukpu wolia egblɔ le kpukpu wolia me eye Yehowa gaɖo Hiob te eye Yehowa esi wo da asi ɖe dzi esi wo lɔ̃ da asi ɖe dzi gbakple Mawu da asi ɖe dzi bena ɖe le amegbetɔ ƒe akpadzia womate ŋu awɔe o le nye ŋutɔ ɖokui nye sinua nye mate ŋu awɔe o kpe ɖe nutɔ ɖeke mele asinye o vɔ ame nye azɔ be Mawu ate ŋu awɔ nuwo katã eye nu si ne ɖo la mesena na wo o tso eyi ma me ye Yehowa trɔ Hiob ƒe nɔnɔme gbekagbe Yehowa atrɔ wo nɔnɔme o gbekagbe Mawu ayɔ dɔ wo ŋutilɔ enu yi ke amegbetɔwo mate ŋu awɔ womate ŋu aʋu ŋku na ŋku agbatɔwo womate ŋu ana be kpligbɔkpligbɔtɔ atsitre ne woazɔ azɔli o womate ŋu atrɔ agbe o ale bena ehiã ɖe sia ɖe ke le agbewo me enu yiwo ƒete to le agbewo me ne woaɖo teƒe nu yi ke amegbetɔwo mate ŋu awɔ le zã sia me le fia sia Aƒetɔa le wɔ ge elabena Mawu ɖe subɔme míele Mawu ɖe dzie míexɔ se Mawu yi ke nutete le si wu ɖoƒe tɔ̃lia yeƒe amenuveve Mawu ƒe amenuveve yeƒe dɔmetɔtrɔ yeƒe lɔlɔ̃ yi ke edo ɖo ɖa míagbɔ edoe ɖo ɖa míagbɔ egbɔ eme bena edoe ɖo ɖa be teƒe sia teƒe ke ne le Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ be wòatsɔe ke o Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ bena wòatu ka o wòana o vovo Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ bena ɖe wòawɔ naɖe le dziwò me le wo susu me le wo luʋɔ me le wo gbɔgbɔ me bena enu si ke amegbetɔ mate ŋu awɔ Mawu ne wòawɔe le agbo me yeƒe amenuveve nublanuikpɔkpɔ ma avlui ɖo ɖa o avlui ɖo ɖa kaka aɖe agbo gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Zã sia enye wò zã hena vovokpɔkpɔ blibo fia sia ye nye fia o bena ɖe natrɔ tso agbenɔnɔ vɔ̃ɖi ma me gbɔdzɔgbɔdzɔ vodada yiwo le agbenɔnɔ me enu yiwo ne wɔna le adzame kaka wò ŋutɔ ne nye bena ɖe mete ɖuna dzi alo mete ɖuna tetekpɔ ma dzi o mete ɖuna dodokpɔ ma yi ke abosãŋ sɔna va agbo ma mete ɖuna dzi o le fia sia Aƒetɔa aklɔ numɔ katã dzo atutuwo dzo mele kpɔ wòa ne vo tso nu vɔ̃ me ne vo tso nu vɔ̃ si me ne vo tso dɔléle si me ne vo tso Satana ƒe dɔvɔ̃ ƒoame mɔ le dole me gblɔ be fia ya fia nye ye gblɔ be fia ya fia nye ye le dzakafu Aƒetɔa le fia sia le dzakafu Aƒetɔa ƒe ŋkɔ le fia sia. Mina miakpɔ Psalumo alɔfa ɖeka kple etɔ̃ kpukpui gbãtɔ Psalumo ta alɔfa ɖeka kple etɔ̃ kpukpui gbãtɔ luʋɔ nye kafu Yehowa nu ka ŋuti o le elabena nublanuikpɔla le yeƒe nublanuikpɔkpɔ ta le yeƒe amenuveve yi ke wòdo edoe ɖo ɖa evlui ɖo ɖa ale gbegbe bena wòde gbɔ o ebe luʋɔ nye kafu Yehowa ne nate ŋu agblɔ na luʋɔ bena ɖe luʋɔ nye sɔ ɖokui o nakpɔ Yehowa nakafui elabena Aƒetɔa nutete le esi elabena Aƒetɔa ate ŋu awɔe agbɔ eme Aƒetɔa ate ŋu awɔ ale agbo me nu yi ke amegbetɔ
matem awo enu ke matem awo na dokio na yo luvo na glo bena de luvo nye donu de apeto anti luvo nye doji de Yehowa anti luvo nye ho Yehowa jise luvo nye kafu Yehowa ela bena ne nyebe enu sike amegbeto matem awo apeto awo na ole sasiame luvo nye kafu Yehowa eye nusia nusile menyela mikafu yepenko kokwela minami akpakuku felia ebe luvo nye kafu Yehowa eye meganglo yepe nyi wo kata be yepe amegbeto pe nu nyi wo matemata meji amegbeto pe nu nyi wo matem atro wo nonomu amegbeto pe nu se matem atro wo agbo donyo yo kata ne wo enu yo ne susu be ye wode enu mo matem David ke na wo agbo vo anu nyi wo ke chona ma wo gba nu nyi wo ke chona ma wo pe fiasi pe agbo ele probe e ma onye nu nyi wo kata meganglo be okukutolia amesi chua wo foda da kata kiao how many iniquities foda da nene apeto achoke na wo foda da nene minya amado lide o me se go me kaka va jegbo benare ma wu chona nouveau kata kinao. Let's say somebody comes to you. Si amede la va do gbo kwa e la glo bena ebe ta flati ebe me jagoleji o me de kuku twakem ye e me gbe na globe ebe me twake na globe me twake o cho ejinye pe koklope ke a me twake o eye no via la globe akpe na o ye ko no via jo zande kwa e ga tro gbo vake and he says eye glo no be I'm sorry ebe ta flati twakem lebe nuka le joreji o didn't you hear lebe from the bottom of my lebe heart alo ma we gbo fifi be na choji o pe goglope alo me nyeto no fifi be na choji nye pe goglope be me twake wa ye ne ga iga tro gbova lebe yo me twake o lebe bo ebe twakem la lebe o po na de keme la sinyo eye ezon yiza de ga tro gbova ebe me de kuku na o me de kuku forgive me ta flate twakem. Is that the right attitude? Eye nono me nyeto ema glema sela alo de menye numa mi wona le subo me mi fana ma ugbo God abe ma u ta fla che twakem eye e bio no plani pokpok ple amenu fefe e ma u twakem eye sande we ma zo ikaka ko lo atro gbovake le be me de kuku twakem me blen na o fa for be me twake o yo akpena apeto ye nejo izade ne so izade kwa ne ka tro gbovake le be me de kuku twakem such people amema togbea eso chochokia abe subo nene eye ola no glom gbesi agbegbe esi menu kata nouveau kata vodada kata jidada kata o tweke ovo eye mega hiabe na ga no fa gbesi agbe benare ma u tweke o eye wo de gawo na fofo le fiesia vovo popoma chochokema eva eye maga no nyagbolo magbon le yamekebe na chekim maga no glom ko le Yesu pon come amesi cho wo vo dada okata ke o amesi dagbele wo dolelo kata dolele nene ha amesi dagbele wo dolelo kata dagbele wo dolelo kata nu wo dolelo kata dolele nene dolelo kata le fiesi a dolele de pepe ke le wonu chilame ela bena apeto anu tete lesi ela bena apeto anu san lesi Yesu matem adokponu eye go ha anu yo amegbeto metem wo le mawu ya gba watem awonu si anu ayodo blibo le fiesi a minami akpokuku wi de kelia me egbobena ela bena alesi jipo koto anyigba gboela nenema yepe amenu fefe nu se
de amesi o vone la di ne vona apetoa onto ne nyebe yento matemate doku eye ne va apetola gbo eye ne so gomesese yafa eye chochoke yike wonto matema na onto doku o eye dede popo yike wonto matem ana doku o mawu atwe na o eye jipo alesike jipo kobo le anyigba gbo la nenema mawu pe amenuve yepe nu blani popo eva mawu avenu nu blani popo ike keke aba chapu nene nu blani popo ike goglo abe achapu nene nu blani popo ike koko abe jipo nene mawu pe nu blani popo ike wo dodo dawo ale gbegbe fiense ya fienwe minami akpopu yufelia alesi ejepe jiji cho retodo pe boy la nenema ba wo ndusime eye nakpo and look at your ledge and look at the horizon ba very far. wo emiame eye nakpo aleke ojiji rejepe ejiji le retodo pe gbo alegbegbe alesi rejepe jiji cho retodo pe gbo la nenema wo temia pe jidada odabo cho mi agbo e ate jidada wo kata dabo cho gbo wo fo dada o kata ate o da cho gbo alegbegbe benare enu ike jiji wo cho gbo amatem akpo enu ike jiji le rejepe a ne le retodo pe amatem akpo maga gbo ko alo azide achapu pe goglopeke magadon kweji o magadon koji ko le Yesu pe come le pepe 8 ton lia alesi fofo pe dometrona de fianui la nenema Yehowa pe dome atro de miao amesi o vone apeto ape dome totro de nchio egbona na o mau pa menweve so gbona na o le fiensia mau pe dome totro mau pe nublani popo ike hina jimetotro vana hina doyo vana hina kadede vana egbona na o le fiensia ebe amesiame si ayo apeto aponkola akpohoko amesiame wonto we ato disibenade nyimati nkpere do kunyenti o nyento nye donyu wo menyu ale gbegbe adremu nye domenyonyo alo nye nyonyo nye jojo nye nyame deplibo Christo de kahoko elle appelle Christo coule tanye le cavari pe atiso ganchi Yesu de kapeko atem eye ne vague ba ple comme c'est ya hoho aswasiu dene sogbea mebe dene sogbea jipo ya sogbe volu ma unu so katato ya sogbe na o de o han sogbe ne a mia bobota eye mia penuko. You were thinking you were good, but now onto ne le susui sabe yenyo va ne kweazo bena menyo dedepo onto ne le susui bena o gbonye anare ke kukire keme kurenchinyo nya mele preple mele jojwede wo va azo ne nye bena ye mele jojwede matema de doku Christianity cannot save you. Church penya matema de o. Religion cannot save you. Subo ayoya ayitoji ayibalime aye mama temade o enu yo ne wole gbedegbenke ko me kakavado egbenu mama tem ade o in any church wo ha me vinyenye le sole me alo hade pepe me matem ade o do pe ikene le hade me do pe mama tem ade o Christo eye Christo de kapeko ye do la de ame that eternal life ne la gbe ma voma dima ne le hohwa dima me le do jide wonto wo donyo wo wonti o eye me donu de wonto wo jojo nyenyenti o eye ne gbobe o Christo me hiao Christo me hiao hoho Christo me hiao chochoki me hiao fofo popo ye me le dibenu konya wa hunlele agbegbale me te pesa te pekenele de ko we na ko asijiko ne vagba ple gomesese ya bena Yesu de kapeko atem adem Yesu de kapeko atem adiame ko asiji te pesa te pekenele ne le salon ne le evumeya ne blobe apeto
me se gome azon be nyento nye matem ade do kunyo me susui be nyento e vo nyento nye matem awo vo me va na de popo ne le ko asijia me de kuku na o titre ma une yira o le te pekenele te pesia te pekenele ne va le jesi dodo ya me bena ne to jesi be nyento nye matem ade do kunyo nye jojo nyenye nye dome nyonyo alo nye nyonyo nye donye wowo alo nye church me pe ha me finyenye ha nye sol me pe ha me finyenye matem ademo Christo de la beko atem adem ye mane kwasiji ne le kwasiji na chitre le tepe kenele e yi vevere ntoy wonye for you now so that be na gede agbe mavome great moment e gade onye for salvation hena de papo for your forgiveness hena wo de papo hena wo chochoke for your freedom hena wo vuvu papo for your new life hena wo agbe yeye jipo pe agbe le Kristo me as we are standing up ne chitria no nyare glom na peto agblone glone be apeto nyi nothing in my hands na de kento nyi mele da si o asi gbolo ko me va Yesu all the offerings nu nana o all the sacrifices for sasa o kata all the money I have given gayo kata mo sona va nu nye yo me jina gbagba be ma wori azo me doje si be nu mo matema demo blene be Yesu me khodio se I believe blene be Yesu me khodio se Yesu me donu den tiwo Yesu me doji denu tiwo Yesu me donu den tiwo be wo de kape konye de la Yesu wo de kape ko I transfer eye all my sins nye nu von kata all my iniquities nye jidada kata me dro da de jiwo Yesu me dro now me chonu von nye bagba now apeto nye twakim Yesu agbe now Yesu agbe apeto agbe ela bena wo amenu vefe penu blani popo edegbonye ne du do dam me kpo dede blonyama blobe me kpo dede I am saved. Me kpo dede of the merit of the mercy of Christ. Le Christo penu blani popo anu ye me kpo dede. Merit of the compassion. Le Christo pe do me troda menti nu ye me kpo dede le. Saved. Amen. 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 Keep on standing. I'm praying with you now, Father. Pato na chitrenu mato gbeda le ta o fofo mi de akpeno la bena le na wo nyala me kona amesiame e la bena menye mnya pe asinu to wo yo menye be mnya pe jeje alo mnya pe jena aro nu nwe yo mie wo yo vola enu i Kristo wo e do i Kristo wo le kawari pe atiso ganchi e dro mnya pe nu von pagba eye wo dro nyape nouveau kata joye apeto me do gbera le amesiame ike khodiose yo so odoji de Kristo nchi le fiesia dewo eye na chowo pe nouveau ko na nao fofo chowo pe nouveau me le Yesu pen come cho azonji yina enu yo o matim awo town enu yo mete wo na town lo won to do krosia me do gbera bena amenu ve ne gero pa gbe me eye cho azonji ke wa jo wa yi wa nu agbele mawo pe amenu ve nu wa nu agbele jipo pe jojo nyenye nu le Yesu pen come apeto na kakadeji amesia me bena de necho ekeo kakadeji ne gedewo me bena de kpakpa suosi nu sanye ye ne gedewo me agbe ye ne gedewo me jojo me ye ne gedewo me tso na wo do me to de siade beno yila o maga wo nuvo azon le Yesu pen come na nglo wo pen ko
de agbegbalẽ me le dziƒo akpena aƒetɔ elabena menye be le ɖo ŋuti nam le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le aƒetɔ awɔ ɖe wò gbedodoɖa dzi na wò aƒetɔ aɖo to nye gbedodoɖa nam mekpɔ ɖeɖe mekpɔ xɔxɔ kpɔtɔ nɔ tsitre nu. This time of counseling. Our counselors, please move in quickly now. Collect the information as we used to do. Addresses, telephone numbers. Ela bena wonto ni Jesi. Ine do Jesi. Pe lento le do kusia I matema we. Ito do kusia matema na chocho ke do ku. Eye ne do jide Kristo nchi. Ene ko Yesu Jesi. Le fiancia ene do gbera gba plemi. Kakare jine geremo Yesu chweke o. Yesu wo. Nesu aplode vi. Nesu vovo me ne vocho nu vosi me eye mawu pe nu ti fafa gere jiu me azon nya so nya na phone number bena na namia Jesi o eye pepere nu ike jia nya so pepere nu si aso na o nya mesoso nye to ene wo eyata ehia be wa kpere nchi o ehia be wa do alo o to connect us to heaven so we might receive na so nuko o phone number o do da mi to number ya ikema na ofifilaji deux fois 99 te PV 36 75 nous gantons ya peut agaja wala gbome mekpa vo nous de notre po apeto aja so nous de so de agbome nous de ke won to matema bu ipo gbero awela agbome le fiesia e kenele do tomi e ne so agbo na Yesu Kristo mie le pe obina na namia Jesi o na nglo nu ko e ko imenele te penele a na nglo do da mi to phone number siaji 90 27 34 87 90 27 34 87 Yema nous cororami nous metoto ikene wo comme jejiema e yabe na yeji nyatepe ne de na solemesa yene subo na sa ne jena gbagba le wona nu gere savoir Isaiah me ne do Jesi be ye menyo ale gbegbebe ya tema gere mo pe sa pe amo voir Kristo experience ene do Jesi les ame be Yesu atema experience Yesu ye wene Yesu le kapeko ene trode Yesu nti de popo so asio na nemia Jesi o mlonu ko ro da ko imenele phone number wa doine wona ngule do dami bena pepere nu na vana o jipu ana yigodo ikene wonya mesoso ma sayame le fiancia bena ya choye pa bena Yesu ela bena yento matema wa megbeto matema we na yo yene wonya metotoma mau avenu o mau pa menu veve besi agbeto agbere nchi azo gele gbedo do rame gede gbedo do rame quickly do gbera Yesu le ma ugboya watem awonu sianu ke le ma ugbora watem awonu sianu ma u atem awonu sianu la gbome. If you don't know how to write, tell them to help you write. Ma u atem awonu sianu la gbome. Going home now, no gbedo do rame. You are cheating yourself. No gbedo do rame megba jo no vie mega ti radio mega jo radio agbo. Ne le ti radio agapopo ya me ayo le dokio bam ne tafu dokio nto. Poto no gbedo do rame
Echi jafo ya yirape chi jafo le jafanto echi ya yirape chi jafo le zayamea blona do ko benare mawu le yira ege le zayame mawu le yira ege blela mawu ayiram le zayame nabe bosane se blena bosane wase nabe jipo ne se brobe jipo la yiram mawu ayiram le fiesia chijaja ya yirape chijaja ajada gbo me to jagbagba o metin we to podo lo potoro na o dokita wo o to vu vo o metin we Yesu ble be amegbeto gbo a Yesu ekpo dun yo gboro be na amegbeto gbo la o matema wesia o ke ma wu gbo la watema awonu sianu ma wu gbo la watema awonu sianu le ma ugbo watema wonu sianu do gbera no ma vu nenema me nyebe nyento agbagba jeje matema yoto na mu dokito o jagbagba yiko nya yiko sro o wefu o metem nam doyoyo voile ma ugbo matema kpo doyoyo nye matema kpo katutu nye matema kpo popocho adita masime gbekuyoyo ne zukluvina gbekuyoyo ne me yo amefono ne me nu petesha amefono wo to ne jagbagba o murachiko no le nuvu gake eglo Yesu Kristo atemawe ma ugbo watema wonu sianu le ma ugbo watema wonu sianu yata no gbedomda o Yesu mesenko be na tema wonu sianu be le gbo watema wonu sianu apeto wonare na no gbedodorame zade ya mopa me ajafa amegbeto pastor gamaten weni fia gamatema wo voile ma ugbo watema wonu sianu trodre Yehowa wo wolanchi aga tema tro wo oke aga tro wo oke aga tro wo na de la gbo to gbera no to gbera khoma ojisi nena no gbedodora me tomorrow morning. Come expecting to be blessed. To gbera no apeto ayo no gbedodora me no koko popo me no do gbera ne Yesu me ga tonchi nye le zayamu fie ya fie nye Yesu fie ya fie nye gbawe me fa me gbeto me ten wo gbere nchinyo nye tanyi me ten gbere do kunyo ntio Yesu to gbera ne awe na mopa me agbona mopa me aga trova eye gbedodora ado gbera le tawo mikunu ikene le mokpom na agera gbo me le fiensia the central section left hand side far side there kukutri le gbedodora me kukutri le gbedodora me please wave to us kukutri if you are ready if everything is nenye kluvi na enuma dolelema le fia na deja tro de la geda gbo fome pe gbogbo ma ike du fome aji du de vioji le de vio bladare Yesu agblonya de kapeko Yesu agblonya de kade fome waji ye nono me atro Yesu agblonya de ka eye kekeli akle de fome ame bibichi magazon bibichi me azon magazon bulko me azon kekeli akle le wo moji blind eyes to gbera eja mopa me agbona le Yesu penkoji nuku gbagbo afu plibo to atite wa sosoli kafu na petoa miracle time nuku pe gapopo somebody shout merene dogli globe nupupu nukunu pe gapopo egbona nawo donc weji esia eglo la megbeto ogbo kake le ma ugbola watema wonu sianu mebe le ma ugbola o ten wonu sianu no gborom lo bena le ma ugbo watema wonu sianu ma wu avunuku yo gban avu le fia ya ye ma wu anak plibo to wa swasonli enu ike wonto mesusu pa gbere onu ike nye obenye matemia ele woge le sasi amele Yesu pen come ke le ma wu gbora
watema wonu sianu la gbome watema wonu sianu le wo dolele pe nyama me mau atema wonu sianu mau ado cho dolele masime ado le kluvi nyenye mame kluvi o azu fofo me o gapopo avaro ko wo asiji hena wonu kunu na kasi te pe ka di kale na wa fi ke efefe socialia so alo so dare te pe mana kwalo de kaiji esime mya kpro amen mamletola na todo ki opo e na kpo be na mau e wonu sianu la gbome kwa sia iti eye na no mokpom na nukunua wo susu katani no mauji ke mau gbola watim awonu sianu fofo ne va gbo les asiame bakple khose blibo khose mava khose ke mefufu ye mienye bena bakple wa watim awonu sianu mieva bakple monu pokpo siao bakple khose mapa pe monu pokpo siao emi le bia peto be wonu kunu ala gbesi agbeme na yododono na tuka me yo bla aboro mo eye kokucho kata na ngeojo eye na tro abosan pe dowo kata apeto me do gbera bena enu ike amegbeto matim wo enu ike amegbeto jagbagba matim wo le gapopo vevie to ya me pipila le tepe ma la fe ameda le redu agbo le tele ankoda le phone abji le tepe sia tepe le jusia jume le kope sia kope me enu ike amegbeto matim wo apeto we azon le Yesu pen come nabe domadamado na hotoyo yo pifila epusisi doma epusisi manecho le Yesu pen come cancer hotoyo yo le Yesu pen come yo me pe ne padoyo yo le Yesu pen come kokuti de pepe jogbo fun po ame de pepe o de o da la gbome o de da le wonu chilame cho kapopo ya ti le Yesu pen come do yo le tepe sia tepe fifila katutu le tepe sia tepe fifila nukunu le jole tepe sia tepe fifila apeto dokpeji la mesia me pa gbeme da se didine gede nusia nume le Yesu pen come mi dogberale Is that all you can do with your hands? Poasikpe sesere na peto Yesu. Poasikpe na Yesu. Poasikpe na Yesu. Nobody is moving anywhere. The Holy Ghost is moving right now. The power has been released. Put your hands together. Poasikpe nena doja na nukunwa. Doja na nusia. Doja na nukunwa. Poasikpe na Yesu. Poasikpe na Yesu. Nkwa gbato ne tonu popo. Toku no ne senu. Miboklibo to ne chite wa zwazonli. Katutu ye mageda gbome. Poasikpe na Yesu. Poasikpe na Yesu. Amen. Now quietness, everybody. Mesia mene no po do do ku po azon. Check your body. Do wonu ti la po. Check your eyes. Do wo. Check your legs. Check your swollen part. Do wo afokpo. Test the stomach. Test the belly. Podome. Test for the altar. If you've been blind, open your eyes now, begin to see. If you've been dead, if you have been walking with sticks, drop it, walking sticks, drop it, and begin to walk.
The power is here already. Maupenusia desovo. You can now begin to collect. Now check it. And as soon as I've seen it, begin to come out. Na dogo. To give God the glory and put the devil to shame. Na apetoa. The crowd begin to bring them out. Let them so da sedidi waroda mi swedoda da sedidi lasio da sedidi de gere agbome ma wo na de na o. The bosses will not open the door because ma wo na de na o ela bena nukunu ejola agbome vo dodo ki opo dodo ki opo dodo ki opo. Now check. Now check. Na so da sedidi waroda mi to 99, 36, 75, 99 à TPV, l'angle 99 à Agbango 99 à angle 36, 75. Da sedidi na suedo dami do yo mawo mawu me dona kponu ne pe nya doya nu se kplenedo hosi no do hosiledia edenedo kudenago edenedo kufiana mawu de ye penu se fiala gbome ya da so da sedidi wadodami na tem ali our video aswedoda to WhatsApp G 90 27 34 87 90 27 34 87. Bajijo, ase chocho ne gedemeu. Megala bale kenele seno, blanyulele macho. Nukaka macho. Mau sonu de agbome. Mau wona de no, e wona de la agbome. Dodo kyokpo, dodo kyokpo, dodo kyokpo. For mau jisi. Dodo kyokpo. Coming out again, see them coming out. Where are you? You are still standing in the crowd. Open your eyes and see. Na do to po chitre la foji na zopo alia oui zopo bobopo chipo yema nukunu jimefuwa edrodo yesu wevo wasikpe it's a wonderful night. Jesus is here. For man it's impossible, but with God all things are possible. This is the finger of God. This is the handwriting of His love on the tables of our lives. See the crutches be lifted up there. Bring them out. Put your hands together. Give the Lord God a shouts of praise, shouts of hallelujah, shouts of praise. Rejoice in the presence of the Lord, because I've visited these people and the devil is put to shame. Don't worry about the darkness you see, the lights off. Don't worry about that. Concentrate and focus on the goodness of the Lord. So da sididi wadoda mi to phone number oji 99 99 36 75. You should rejoice for yourself. Check your own body. Go somewhere and check the private part. Check your ear. It's happening there. I could hear some clothes happening there. I could hear it. Put your hands together for Christ in that place. Edezon nukunu de keda gbome da sedidi le nume now so da sedidi wadoda mi to 90 27 34 87. You're healing from hypertension. You're healing from tension peut doler le ma fo for the cat to alors the cat to ma yesu yodona chite son vla loma vli God Almighty da belenchu to bless us tonight. Ene hweji seta ma te ma donkpo ne donde ma unchi ma wa donkpo ne ma donkpo yodona o because the Lord God has blessed us tonight. I'm not tired of clapping.
and praising God and thanking the Father of glory for all his goodness, for men this is impossible, but with God, but for God, nothing Start coming out. They are coming out already. Where are you? Others are out. Don't stay inside there. Check it. Come out. Because you are healed. Check it. Come out. Because the Lord has healed you. The sensations are a proof that the Lord has done it for you. Oh, they're still rejoicing there. Look at them jumping up there. Put your hands together. See dancing going on there. See dancing. See the man jumping. See him jumping. See him jumping. Have you ever seen this before this new year? See him jumping. This is wonderful. Matem adokponu kafumau na soda sididi warora na domo open courage so kafuna mau soda sididi warora mi fisi apikene no le somi open courage to gbedagba premier no promi do do akatame soda sididi warora apeto akasinchi o e kasi fi wonche kasi pomo wanchi megala balikene le teno soda sididi warora mi phone number 99 36 75. Amen. I just want to allow you few more seconds to check yourself before we start testifying. Todo kyopo egale jola pidela egale jola pede medavo ele jola te pedera ele jola do pedera ele jola pidedavo nukunu wola mau nukunu wola. He's the Alpha yenye Alpha and Omega le Omega yenye nukunu mau yenye nukunu mau jiha na swase na petola yenye nukunu mau yenye Alpha le Omega yenye nukunu mau yenye nukunu wola. Working God, Alpha and Omega is hallelujah. Keep on checking. Keep on checking. And we rejoice together. Yenye nukunu ola, nukunu mau. Yenye nukunu mau. Asikpe, wajujo. He's a miracle working God. Amen. I tell you, this is paradise already. The paradise of God's manifestation of His wonders in the lives of His people. Now you may be seated in the presence of God. And let's now begin to listen to the testimonies. All those who are out, please bring them line up. And let's make the testimonies, let's grade them according to how striking they are. Let's grade them
And let's begin to listen now. The rest of you, wherever you are, you are not going home. You are listening to testimonies. The bosses are not taking anyone. Now they are waiting until everything is over. And then you go home in peace and come back tomorrow, 7:30 in the morning for the combined service and the Super Sunday service. And then in the evening time, double dose, 5 o'clock. Sunday kpaji mila subo ayeji eye wo trok kpaji ga ne koko amia ga trova na dodua pe die. We are waiting for you, please. And those of you online, ameyo le kame ameyo mi apen ko sim le phone ji le tepe si atepe mi atem aso mi ape nukunu da sedidi pe nukunu mi atem aso do da mi to SMS ji. The testimonies will get to us anywhere you are. The information on your screen. Now we can listen to the testimony. And as you are sending your testimonies online, make sure you give the details. Your name, the house of prayer, your age, your occupation, and where you are sending the testimony from. In Jesus' name. Say louder, amen. Amen. We are waiting for our interviewers. Please start bringing them now. And let's keep it going from there. As I said, all of us, we are waiting.